Wisi alama kumethia ama bingo tukila muthenya ndakitani twasia kana ona gutwika twina ndambuka ila tuthi twikomana na mundu muo wina mathina meke bathukanyo twasi pressure skali mathina ma mutambo yana ngukiuka ngapata nuo wa ghafla maybe akambio kwa tu mathina ma kithui akapata nuo wa infection akethena ukwenda kwithia wina ila ita agency kana ukwenda kuthimikwa kwa mitukiletwa mekana kitu mingi mtu asiyetapenda mungu sana clinic tarafika abo clinic mabingo itukila muthenya makutethesi gukwata witi anytime ini twithana bongesi tu permanent living go kilmana twino bisi munene wi mulolongo pau 3D hotel pau 3D hotel iwe na supermarket witwa Automat na twikatikati wa Automat na China market pavula bani yellow na tubingu itekilama na wenda kukomana kenda kitale munene ukamuthenya wa Saturday kana muthenya wa Thursday tuthambenya minene ya ukomana kenda kitali twina branch ingine ne musini wa Masaku na bingo kilama na musini wa Masaku branch itu ikwatene ingi na Automat pa beta wa complex tene tui katikati wa Automat supermarket na Mount Kenya ingi ni welekele sokoni wa mboka wa Masaku uma baba na tuwa cooperative kana uma bata welekele sokoni musini wa Tala tubingwa Kilemena Tala tuvakuwe na Flavors Restaurant katikati wa Toto na Eastmart na tusianisi na Orex Petrol Station na musini wa Kitui tui Red Car Mall kwa friend Malimu itina wa Intel Bookshop na tusianisi na Zombe Chamatu Hotel na tuvakuwe na Probox ya Mbitini haikuania musini wa wote tuivawili kama likiti ya mboka katika tuwatazama Angroveti na Stacyl Enterprises tukwate na Stacyl Butchery na musini wa Kibwezi tuwakwina kwa Chula Sivitali emali tuipaspa kiwanzani itina wanaikana booking na nindukana mbemengwa tu na Kenda na Mombasa tuiva Changamwe tuiva Ngomo Plaza Changamwe katika tuwa wa wengi wa KCB na Cooperative Bank isuni mbongesi tu ni mbingwe Kilemena na Makindu tuiva Momono Walika General Hospital kati building branch isu ibingwe tukuma saa ile mpaka saa 12 naendelea nutona kwitha wina maukuli mbeange yulo wa mbongeisu wiko ni daktari simu kwisila kwa noti muonza ile imwana noti kenda noti ambesi ni 0722 na mbele ngia simu noti muonza nyanya inya ile 5 na indebena na mbengilo tono chat na daktari ukatuma utumani mukuvi ukamkuli uketia pin ukabuka appointment nayo ni kwisila kwa noti muonza imwe noti kenda noti nyanya na mbisi sio ndeni sio official sia clinic tarafika bo clinic misingi to yetu evandu kana metala ya weti to ni mielu na clinic tu kitwe misingi ni yakenga yo tonto twasia kana ndeni wa clinic tarafika bo clinic twika koita na indi tweti yangai ne kana bike kuposia na indi kwa mtukende kitale ngwanda atwambo mama ama yekatwa mawo ala witandeni wa clinic kitu tarafiki ntuita mumeke wathukanio tuyambise na kuita thina wandetema ethana na maiswe thina wandetema evu typhoid malaria kana amimpa nituthini kiathi nisu kwa kinthini na kwikithia no abo mathina tasu wawoye buya kana wakwatunika bo kana na mayanda ni alasia kana no tabika kana no wawina kungwiwa kana acid ebuya kutotha kutha ina itau ukazakatha waya maliumana nukuwa ivyuva kana iya kana mwaki ingi withi chochumu kana chokiu kana chokebwa thakame pia namatapika thakame nundu wa itausia kana nundu wa bakteria ya H pylori netuita bakteria isu mpaka ikabikia kubwa aingi moka kitu masi ama nyute ndawa kilungu kiasa lakini bado ibuni o masumbwa ukakwito the ndwa thini kwa thina isu kwa kiunthini nini itathi na wambio aingi mathina sio ni mbio nangu ya munene wa mbio ni blood cleansing kana kuthambia mbio ciaku kuthambia thakame yaku na kuikithia kana niciumia impurities ila si thakameni nituitane saa otontu kana mbio ila cia faili kuthukuma mwaku nuliko wana uchofu mwingi na uyambia kuona mundu akithwa na cialia utana asiwa na ukitha kwitha no kupata ngamo meki wathukanio maingi nituitathi na mbio tukaita infection ila tumeta ya PID kana pelvic inflammatory
UTI kana STD kana fungal infection. Candidiasis kana candidiasis nituitane sa na nini ita mathina makonetie alama waye thina wa diabetes kana sukali ila biosia tend kwenda ufail na sukali no selela nituona ingini makwata wanundu akuma kwingi sukali uketha kwitha kana no cause mbio kwete mathina uyuma mituki nituita wa sukali no kana siana kwa metho kada ndoko na thine sa wona mbindu kana mwa kuthela vinya woni wakiwo mwingi kana kuanza ibinda kuthi ilaingi nituita kwa matwenda kana pressure au wengi kwamba twenda kama igwa kikaya mutwe kwa chongo kikili tu wako kitha ngowa inde tu na mwaku nono amana pressure wina yonu wewe yambata iliso ngoi kuna mituki pressure ni tende ya kwenda kuna mwe wako kitha ndwina vinya ange makwata thina wa ngo ange makwata kuwa kwa kutena vinya kana kukumwe kutena vinya kana mwingaliko mwe ukanda kusisia ukithentwa thinikia thina waku kwa zia cia kiunthini tukiita thina cia matu thina cia metho thina cia kikonde na thina cia respiratory kana kithui wikonga klebi na yu kwimbevo andungi ni mapebana thina na ukitha kwitha ni makwikala maikaya kutoma ni ciambo kana kubeba mundu kithui cha kikilitu kana kwitha ni kibingalite andungi maimbanga kana tonsils na kithui cha kwile chete mathina ona mundu kuna chafya kana ayathimwa niki ndu wathithu kana mbevo ilo alika kundu kwikito kana kundu kuthithu tukiita mausiai kwanza ila siailite mathina makwata aka kana aume akana makwata thina tusita cia menstrual disorders kana thina wa endometriosis kana thina wa gyno ukaza kwetha kana period cia mundu muka ni kukakeli kana katatu kwa mweyumwe kana kukwata heavy bleeding ndakame ditu ikuka ite kungama angina makwata ichi kana kunewa sebs ya kindini thina watu witawa PID angina makwata thina wa fibroids kana wimbu wa mwana kana ukatha wina thina usu wana na mase wakunu kukwata chalia kana wakwa ivu nitona kuma itabikitie mei mundume no kwata kwimbanga yake mundume hani kana itunda imwe kimba ithe kana iyambata ange makwata thina twa kwa kupinga maumo na kumana thina kana low libido ni upungufu wa nguvu za kiume kana mundume ndaya ya musi ikimiba thina suwa ite kwitu nituthinikia kwa kindini na waitetheka na heshima inarudi asuno amwe kati wa mawau ala daktari uthinikia nisi wibau wina thina ukuthinia abe na mawau ala maithito mayu kuthiu cha hospitali kana hospitali umo kuthiungi ukanganga muno wimantha witi ando aisa kukwata ai clinic kicha rafiki habo clinic njo songio wa mathina su onde wina mu ukutuma utumani waku ukisela kwa ilita tukende maitano yo namba itu ya utumani mukubi kana uko ni daktari simu kusela kwa namba isu na sibo ile wakio chaku na mathina maku ni mothi kupikia mudia wa mo nenda tuambie na mathina suma mbebo na allergy nituita allergy na mbebo yukwebebo mbinge na wasiandu ingine wana ni makwatine mawau matanetho anamo mundu ungekaya kithui ungekaya siambo ungekaya kwathimwa niki ilanzebe abinduka and makwata complications na nikitha kana twabe bandebe ino ni ukayambia ko just maboine kwaku na mayete mathina andu ngitha makala mena thina wa kithui kukoa kana kuwa witono ni chambo nituitathi no su na system ya respiratory ni ndawa zobete kwisila eucalyptus ukiwanzuki na tubulansia na meteta mudalasini na mitingi ikiwa tukanyokeza nitwa yita kithui chako kabinki opinguka pena makwatu ni tonsillitis kana tonsils kwimba nitwa kwa wina bacterial infection tuita thina usu tunenga ndawa cia miti na tukaita ukabwa ku tuyasia thana wa kithui wa pneumonia kana no wa thina wa ukoa persistent coughing kana dry cough no kwa ndukumya makoa nthini ntona kwa ngui koa uchono makoa mako mena ndakame ntona kwa wina thina withini wa kithui chaku ukanambe kuthima wabika kwa takadwa silingi 500 withimwa mana
no chona daktari mana na ndevisi tukakwata usia nusu kundu kake kukarafika bo clinic. Imagine mausio sio mboma kwa tantino akilini kile kitongo ite kwa maundu masio kana witi musio tuitumia ndawasi ya mbeti kindu chambe kadi wa shilingi 500 alino uwo kwebya wiwo kambe wa kukwata witi na kadi usio shilingi 500 we kutonithia we kila branch yo mbeka na mbonge yo mboke ya witamuka ina kliniki ya rafika hapo kliniki ukona daktari mana ukanikiana kukwata dimisio ndema na uwo wa skali uwo wa pressure uwo wa mutambuko mathina ma infection kuthimwo na ntakame ethiabe na bacteria ntakame ni yaku kuthimwo weight maundu asu onde wamba uthimwo mana mbe wa daktari kwambia kukwita na yindi jua yambia kumanate iwo waite cho ethia ni mutwe meka kuthima mambo mana wo mutwe waku wetetwe ni chau na kunenge ndawa ya kuita mutwe neka kwamba kukwika ukunikiri wake ndeni mama ne mutwe no we na wetetwe ni chau ni kana mbeite iki kana cha mwambio wa mutwe kuikithi kana ni masuvia uima waku wa mwene kitumini kiungo kwe ati ala nde matambuka ndino akilinki cha rafika hapo klinika maibe ana nsika kukinenga kana kukenene ya mausio na kutabia nyanye kuna kwetha wiba unu atambuka ndino akilinki cha rafika hapo kliniki no umesaidika tabia onge yulu wa mausio ala wonete ndatu ambe kutambuka yu kola udhiuka mundu ibaya wakona kwa ibinda ya mbere mundu tensuka bala windi mundu yini ndu esiyo kona vena watu wakukoma naku na imndani yabika yetu nengeleli ndambuka siyaku ndambuka situ da sileta umundene Friday twati na musino wa wote wili kama likitia mboka katika tuwatazama Anchorvet na Stacey Hotel na ndugi matedhe kiemo no na maumete kundu kwa sana kukalawa angibakuma na kukundu kuitawa akilili ngalikosia ukia na kuyamituvu kako na kundu kuikibathukanyo ku wote twaita umunde matuku miongweli na ana ni mamu wa muonza na unini Saturday matuku miongweli na 5 ngetha musini wa kambu anduma kambu na mawithi ululoko mutitu mpaka manyani taita taveta andwa sumonde moka kambu anduma kuyanga likosia machinery uka kwata witi musio nasi ya Dr. Mwithia uni akethia itina wakanzi supermarket kule vuka Christine itina wakanzi supermarket kana kusiansi na Blessed Kanani Hotel na muthenyani wa Monday tukethia matuku miongweli na muonza na kliniki kikethia Makindu ku andoma Makindu na mawithi uluko Dr. Mwithia akethia mwene Makindu wakwa kati hotel tui nyumbani isia kati na tuibamo mwone Walika Hospitali General on your left nukuna rafiki abo kliniki kitu kibau uko kwa tuiti museo na muthenyani wa keli wa matuku miongweli na 8 kliniki kikethia Tala ku andoma Tala Kangundo tukethia baba kubi na Flavors Restaurant katika watoto na Eastman Supermarket na daktari akethia wakeli usu paya Zombe ethano kwenda kuma nake Dr. Mwithia akethia Zombe ku andoma Zombe ketui Dr. Mwithia niwe wiye kiyo chenu akoka kwa Mako Standard Hotel ngethia kwa Mako Standard Hotel Zombe tukomana kwa theno kwa tawito museo na witi wa kuikika wakati matuku miongole akienda tukethia Kabisuni Dr. Mwithia akethia Kabisuni uko kwa manake Dr. Mwithia mwene akoka Kabisuni matuku 29 na niba kwa chapa chapu niba kwa mikate kana kwa chapa chapu tukomaniabu nguite na matu niba kwa kenatwa sako booking wakana tukethia Kitui matuku 3 kamweli no kaende no thela ni kwa na mwaka na wasonganga tukethia Kitui Redica Mall kwa friend mwalimu kusianisia na Zombe chamatu itina wa Intel Bookshop Kitui tukethia matuku 30 na Masako tukethia matuku 31 tukethia tuimina mwi wa July Machakos Town wando mama Masako tukomane wa Friday matuku 31 niyengetha Masako aba kubina Automat Supermarket welekele sokoni wa mboka umabata wa kelalelu tawendete pepa hapa itawa masa abe mulima sa UPF wa supermarket wetu wa Automat ni na ni rafiki abo clinic na Saturday matuku ituku imwe ya August tukethia Mulolongo August ituku imwe ngethia Mulolongo na Mulolongo ni ba hotelini wa 3D Hotel 3D's Hotel
daktari simwindi kusila kwa nambi siko na sibo ile wakio changu noti muonza ile noti kenda noti nambe suni 0722 100 na 900 kana noti muonza nyanya inya ile itano na inde dambelengi ya simwindi noti muonza noti kenda noti nyanya tumo ni makukusila kwa ile tukende mu itano ni ndi mosa na nginengele daktari na inde daktari be mundu ile anatuma ikulitie thina wa indigestion na musungia ibenda usungi ongi ukonene ayurua kweli ate kubicho na esuthi tumu muno na kuna mtu mwingine pia labda atakuwa ndana atuma hiyo kudio lakini choo chake naone cholo loka ni kibubu kukwidana ina kelele kuru ndogire makwata thina wa ibu kana thina wa colon na ukitha mundu sunda mana thina kana condition yebu ili ata nitwika kindukita colon cleansing kana kuthambia ibu yaku na kumiaka ko kila kitu na thina wa ibu muno ila twambia kusisia mathina mebu mundu ibu yake ikitha na chalia kana akiwa discomfort ibu ni kwake nitha atona kwitha na bacteria kana thina wa amoebiasis amoeba ni tai ibu wiwa yalia ina bloating kana ina bubbling kana wina thina wa kweluka kana kuwibonania nituita thina usu acid imbingi ibuni ni type ya kuiwa ina discomfort ukaiwa nzoka sikisana kana ukiwa uyalwa kana ukiwa wina thina wakabo thina usu nituita kuthoka rafika bo kliniki thina wakwata kuita nundu ila twanenea ibu ni type conditions bingi na ibu ni kuita organs bingi untu elo manai ni wengu ni tema ni thina cia mbio ni thina cia mithi ina thina tukamana uthina tukakuita ondu wailita asante bathina ondela wina monisi usungio waku kana wa mono umwe na usungio usini kwa thakli charafika bo clinic lekitongo iwe ni Dr. Mwithia twinake mukwa imunthi wa studio situ nende na kwasa mukuli maku ngimo nengelele ni kana biki na kusungia daktari nenda atu ni mathina ma mutambo ko na chini ne hapo mutambo ko ni arthritis kana muwa joint kwi kwalwa ni mamutha maku kana kwalwa ni joint makuthila ingi pe mutambo ko methemba mingi lakini ula witha uyoneka wiki nite muno tuwita osteoarthritis ukana sina tear and wear ni withani mono no isa ila sonio fluid kana lubricant itha ku jointini siani sia moko kana sia mau kwiwa sina wo mwingi kana acute pain ukaiwa joint ida baike kuumite na ingi katika tuituka wato kuite myo mwito kinyui chaku kitha wipaya liuba kana paya muongonthi wina thina wa muscle spasm kana thina wa nerve nituitanesa na joint ila nzanga ikathinite mongo waku ni sana ni kwitha kana ila fluid isu ya thela mongo waku nwambia kwete chalia kana ikota severe injury tena nona anau na soso mana thukuma ya mumu utema matema kana mundu unakuwa moyo mulitu siduzi sieta injury katika joint na yaffect kana wakwatie accident ukabaluka kana ukaumia kana ukakwata umisi wako no bandu na kuthandwa itonesa nituitathi na usu na mutambuko nulika kumauni ila tumita inflammation mayambe ya kuso wakiweka na kuimba na wingi wa uric acid ndhakameni ila tumita gout ni imba cia moko mau makaimba na akitha na edema mau makibubia nundwa bio with see affected na wingi wa uric acid nituita mutambuko wito wa rheumatoid arthritis weta wa ni immune system kana attack ya immune system katika joint na neo nituita nesa nao nuwo wikini ya ila kwa thitha kana kuoka mbebo otichona mutambuko sinu wekinia muno no kila mundu aikina aidhua unaenda ekalati lakini ethikabola mwaitona aidhina ndata palo komete yundo kila ndaya aliula no aliulilwa aendi choni no atekwatile kanda mundu sundongama niki maumake batete mamana mena chalia no kwanda mwe wonthe na mwake mamuthamako kitha batina vinya nini ititena miaka mingi over 21 years na nina ndawa special leno mite mwingo this ya China, this ya India, na ndawa ino nisi collaborate unless ito siya African traditional medicine. Ndawa sina safety and efficacy. Sina utoi mwingi wa kuita na kuvosye uyuka rafika bo clinic. Uka kwa mtalam, uitimite katika kuita to the nations. Nukwata bitimosio. Asante na indi nenda tuosoma okulieli nundu wa masaa ikulia mbebe mundu wethe anakulika na niwithia wana ndawa ya kunambianza kamili inetwika blood cleansing na ndawa ino niyo itha major katika kila product nitukwikia blood purifier na
ninye ni dawa ila isikie katika nchi ya Afrika itawa damu safi, ika blood cleansing, thakame yaku ika purify kombia impurities, ndawa sintethesi yaku mia mauta mataite mwini ni wamenywa ebu yaku ikusubwete wenda chokela chonde mwiyo ukondo kuma na thakame yaku ukithania thea mbio na wengu netema ikarabu aya ni sande visi kabola ini to sande visi nusu kundu kake kukarafika bo kliniki dosage itoni tukubangia wenda kuka kila chumwa wenda ukila chumwa kimwe kana wenda kuka once per month dosage isusi onde ende nenda to dikwambe tukumetuke wambo tunengelile ndambo kaba yandu bakukule daktari wikwati kana ba mundu ethi ana kule kitwibi ka mama sa mwithi aba nenda tunengelele indambo ka kwambe tukumetuke masasa umundi matukumengolina ana twatinda wote wili kama likiti amboka katika watazama Agrovet na Stacy Hotel ni kuhusiana na bus park na wote tubingwa kila muthenya uni ni Saturday matukumengolina 5 tukethia musini wa kambo itina wakanzi supermarket manti matukumengolina muonza tukethia makindu na makindu tukaita kwa ekati Wilika General Hospital Wilika Makindu General Hospital Ekati building tukwati na Ekati hotel uko kwa tawitu musio wakeli wa matuku miongweli na nyanya tukethia Nzombe kwa Maku Standard Hotel na tukeita Tala baba kubina Flavors Restaurant wakatatu tukethia matuku miongweli ya kenda tukethia musini wa Kavisuni na Kavisuni ni wakwa chapa chapu anduma yata kliniki kikethia kwenyu anduma katulani kavumbuni anduma maliku kawongo kuwe cha matu nangaliku isionde tuko na mane Kavisuni matuku miongweli kenda mwethia akethia ewe mwene Kavisuni na akethia wakwa chapa chapu kuma nake akuite na Wednesday isuingi tukethia pandu peta wa matu kwa kinatwa sako booking na mthejani wa kana matuku 3 tuketha Kitui Redica Mall Kitui va Redica Mall kusiani sana Zombe cha Matu Hotel itina wa Intel Bookshop welekele kunda kindu stage obaba kuwi na stage ya Probox ya kuthi bitini na matuku 3 na emwe tukethia Masaku anduma Machakos tukethia Masaku Complex Inn paba kuwi na Automat Supermarket Bata wakila crossroad kananzia ina welekele sokoni on your right Wamina Supermarket next building tuyebau na Saturday ituku imwe ya mwi wa nana tukethia Mololongo Bahadhiridi Hotel ground floor kananthi ni katikati wa China Market na Automat Supermarket na motomo ni kwa Francis Yanda itina wa Frajan Supermarket matuku atatu ni matuku atatu ni Agas gethia Kibwezi abaku na kwa Chula hospitali matuku ana tukethia Kathonzweni hoteli ni wa Ngomeni Hotel beto Windy Shakers kusiansi na posta ya Kathonzweni na wakatatu matuku 5 ngethia Matiliku kwa Kinguti Chambio Inn matani sima Kilili na Changwasi na matuku 3 ngethia Kikima Mboni ni Victoria Hotel ni matuku 3 ni wakana na wakatano wa matuku muonza tukasio kethia ingi wote pato tinda umundi na ni wili kama likiti yambuka katika tuwatazama Agrovet na Stacy Hotel pe mundu ibaenda kitali wende uonekela wanene amuthanyani wa Bondi na nundu na kwa nyimbo ilukisi nona ula uima uendeni wa uchi waku ngona ula udhika na ila genuine ya maundu kana metalatale ya uiti nani wenda unene na usisia wibaya utumani nake ngodocha officially about the uiti ndino tuasia kana we choose Rafika Bo Clinic with a wasakwa kliniki kina wima wa witi na ndakitali wina profession ya witi miaka mingi tuenda kwika dhia mondo makoneti ndawa situ lakini Rafika Bo Clinic tutumia natural herbs tuikwenda tutumia pyramid kana tutumia ithau ya witi twetha tuenda kutumia ndawa iki twe ukunekeli na Dr. Mwithia ena branches permanent ndekuitia maimane kana kuleloni kana kutwa thomba tina kithacianwa unenge ivuso inene yokwata mbonge mbingwe na kila kingi ndawa sito ni boa siamo wo alame mete kuboya hospitali ni ku uyuka Rafika Bo Clinic
ni uthocha ukomanake mutalam uno aite thina usu uthinikite utumite mbesa mbingi moko ni maatalam uketha wina ivuso ya ukwata witimusio kadi ya rafiki ni shilingi maana 5 kuona Dr. Mwithia ni mana na chumwane withia nake umubikie ndagitari muthuku mwangai na nobikika kwa ulaisi muno na ndagitari uno ena ndawa ukunenge na ukikithia no wabikia na ubo. Kilo cha mbeindi ni kana tumine ni kana ndivisia maundu mawiti kana sibi ndawa cia kabola ukibo ndivisia kukabola na indi imagine ithimi sio ndewe bata mana batende hakuna kitu utalipisho kupimwa na wewe abantu beko ibithu kuthimwa ithimi bauti rafika hapo clinic na kilo chake ile ni kana kuona ndakitali umwelesie ambe kumwekele ita consultation ambe mu history ya pia ula wethitu nayo ni kindu kinthini wa musi wenu ni kindu chumite na lifestyle ya kwi kana uwo umite ba ni mana kumwona ni mana na mwamina bo wamina kukuita aiwe bo maundu ma ndawa memoka na no. Imagine it is that simple kila kweza yosa na mbisu sibe unoti mwanza ile noti kenda noti ni iyo ya ndakitali kana noti mwanza nyanya inya ile 5 na ile ya ndakitali eno nayo tumia muno ku chat mutumie SMS umutumie WhatsApp umwitipin ubuka appointment na nikwesila kwa noti mwanza imwe noti kenda noti nyanya na mbesi sionde ni sia Rafiki Herbal Clinic la kitongo eti kwa witi musio na tuitumia ndawa cia miti pande no clinic Rafiki Herbal Clinic twasia twika koita na kengai aibosia ndio kuyati choose Rafiki choose good health. Muvema ndo akoga daktari ni muvema ndo amavundisio wana mama wako tutayute na kwethe winene clinic no nenga amavundisio mapika sa tuko manengi anga ya twekie yi wakatano inongi nyene twasalisha beti wambua tiwanesa.